دەستپێکی ناوی من شەمسی خان دایکە شەهید نورالدین گلۆمە دایکەوان شەهیدە تەڤاییمێ شەهیدên got îro ji bona heqîqetê ji bona insaniyetê xwe feda kirin bi hezarê kîlometra dûrî malbatê xwe ketin malbatê xwe hiştin bi seda zarok li dû xwe hiştin ji bona insaniyetê ji bona vî zilma gulser insana bê hilanîn ji bona insan di wekheviyê de jiyan bike li ber xwedan berxwedana bi sala di binê zindanan de berxwedana sala tekoşîn di çiya û di deşta de ev insanana heyata xwe li ser vê milletê bi tevayî gelê cîhanê kirin ji ber ku şehîdê me ji her alî di nava vê şoreşê de şehîd hene destpêkê insanê gelê Tirkin heval Heqî Xerat gelê Ereb heval Ezîz Mezlûm Doğan Kemal Pîr Xeyrî Durmuş bi hezara insanê me yî got ji destpêkê ji sê kesa dest pê kirin ji tênebûnê hebûn çêkirin heta nêroja îro berxwedan û tekoşîn li ser rêya wana hat şopandin îro jî di cîhanê gişî dê xelkê welatê xwe bi şehîda xelas kirin goristanê wa jî bi hezara hebûn şehîdê wa jî bi hezara danîn dewletên jê 2 milyon bûn milyonek şehîd danîn milyonek saxman gelo wê êrîş li ser wan şehîda bibe şerekî bêxelaqî ixlaqekî ne insanî di nava Tirka de di mefhûmê Tirka de Tirkê şîfonî Tirkê got nefêmkirî Tirkê wehş ne Tirkê zane û bi ixlaqê got wek heval heqî şehîd ketin silav û rêzê me ji bo wî insanî jî hene lê gelo van milletê Tirk ji bo van êrişê li ser goristana gerek dayikê wan şehîdê wan jî û dayikê şehîdê me jî gerek vêna bêjin gerek dawî li şer bê dawî lê bêixlaqiya di şer dibe gerek ev jî daw bikin em banga me ji bo raya giştî tevayî ye em êrişê li ser goristanê xwe qebûl nakin me bi hezara dawî me bi hezara jî bidin em hîn jî nabêjin bes hettanî got em milletê cîhanê negê aramîkê wek hevîkî di dinyayê çê nebe wê ti carî ev şer nerawestin wê şehadet neyê sekinandin û wê bi hezara sozê xwe li ser gorê van şehîda didin bera dewleta Tirk xweş zanibe êrişê xwe li ser kampê me li ser çiyayê me li ser goristanê me şehîdlikê me bi seda êrîş dikin ev ne exlaqê insana û ne exlaqê şerê ev ne exlaqê dewleta ye gerek ev ban xwe nekin dewlet insanê got exlaqê şer li cem hebe ihtirama hêstîrê xwe digire ihtirama şehîdê wê digire ihtirama ew ji bo vê axê li ber xwe de yî ev insankî bi axa xwe girêdayî ye her insanek li ser axekê çêbûyî li ser wê axê jî wê şehîd bike wê xwe li ser wê axa xwe bike hetmen ew insan wetanî bi axa xwe girêdayî heya xwe li ser wê axê şehîd dikevî yanî yani îro dinerin di Rojava de li Bakur li Başûr ev bêxelaqîkî herî mezin rojhilat bêxelaqîkî herî mezin tê meşandin rojane insanê me bi dar ve dikin insanê me tên teslîmkirin li Îranê çawa insanekî wek Mustafa insanekî 20 salat hepsê de rabûn teslîmê Îranê kirin û bi dar vekirin ev exlaqê dewleta exlaqê rêvebiryayê ne ev ne rêvebir nikarin rêvebiriya ti dewletê bikin tu welatê bikin ev welat firoşin ev aya xwîn mijin insana difiroşin li ser keda van şehîda van qehramana bercewendiyê xwe dimeşînin li ser keda hiv qeyse şehîd hiv qeyse dayik êş kişandî hiv qeyse dayik gezebê waşewitî hiv qeyse bavê zaroka li ser kedê vana îro jiyan dikin îro dewletê dinyayê gişî ê xwîn mij demê didin va insana li ser keda me jiyan dikin bera baş dizanibin got ev vana şehîdê me xeta sorin
شهيد ما نمرجب حضارة هن إنسان ما بريندار هن يعني حتى نيجو نفس دجاني مذهبه دايق به خشك به باب به برابه أمي كذا وان شهيداش بيرنكن كذا وقهرماناش بيرنكن برا جهان تفزان به وأبنبي خدين خديه وان هني وبمليون خدي الوادر دكفن أم خديه في ولاتينه خديه وان شهيدانه خديه وين آخينه أمي اللي برخو بدن حتى نداوي وبانقا مجبورة قشتي بتبايي قرق لسر سنة بين محاسبة كرن بين محكمة كرن إيريش لسر غورستانا خطأ صورة أم بنا قد قبول لكن برا باز دانبن وبيجن دولة جهان تبايي أم دايك شهيدة أمي البرخو بدن حتى نداوي دعوة دوزا حقي خو زاروكي خو وخينا قهرماني خو بكن بفيها بتينيزي كما بين أمي قبول لكن أمي بين برشي أقرد سينجوات بتاقن يعني برا باور بكن تشاو زاروكي ما خد سينجوات فجراندن قيام بمرحلة أمي جي بفيرنجي أمي بردوام بكن يعني تكوشين وبردوام به برخدان وبردوام به حتى زاروكي بيتشكيجي أمي خطا فان شهيدة وقهرمانات بدن أم حتى داوي أم بيت خوازن يعني دسبيجي دا سلاف وريز جورا ناظم كيف عثمان بابي هوجر اندامي مجلسي مالباتي شهيدة قامشلو جبونا فا إيريشي أردوغان قو أبنا جارا يكمينا أبده جارا قايا حتى وي حدي قو إيريشي سر غورستاني شهيدة وغورستاني قلي كردية سفيل دكي يعني أو حقارتا هري مزن قو إيرو الدنيا دبي أب إيريشي أردوغان يعني أو تيري ويناكي قرتن وكشتن وتهلان كرن وشهيد كرنا قلي كرد وقالي منطقي جي إيرو دسي دريج بول حمود راجي أم في إيريشي قول دجي غورستاني شهيدة ويا سفيلة الكردستاني أم شرمزار تكنو أم لعنت تكنو أم نجارة يكمين ولود كي وأم أم دولتي دنياي وحقوق الإنسان نمايش وابناء حقوق الإنسان ناف حقوق الإنسان حقوق الإنسان نما الدنيا دولتين نابنا تبي حمورا زاينة وشعبي خوش دبينن يعني أمواناجي شرمزار تكن جو أفقا إيريشي جو أردوغان دكي ديجي قلي كرد جو أبده جرايا إيريش دكي شعبي خوا ودبي خوش دقرن لي كأنه نديتيا أم شرمزار تكن يعني دولتها ترك معروفة التاريخ هذا تاريخ عثماني هذا وحتى رجاء إيرو أتاتورك بشتياتي وحتى جمهورية تركا أفاكري وحتى رجاء إيروجي مجازري قالي كرد وقالي منطقة تفدجي قالي أرمني قالي كرد هركس قد منطقة دجيانت كي إيريشينا بإيريشي هوفانا دولتك فاشية براسي قيمة إنسانية الجمينين دولتك قيمة إنسانية الجمينين بن ويحمود شتي بكي براستين منا خوازن دريش كنا منا داويا ويدا سباسيا ودكن وأمجارة كدي شرمزار كن فا إيريشي أردوغان دجي غورستاني شهيدة